Wetin be this? Wetin be this? Jesus. Uru ni urutonde rw'abakobwa biyemera kandi bakiyemera nta n'icyo bari cyo, ugasanga bari kugenda mu muhanda mbana n'ibiraya bazunguza kandi ntacyo bari cyo, nta n'icyo bafite. Nigeragira habakanzwe cyangwa mu cyongereza no kireba ikintu cy'igitero Abakobwa niwisangamo, How are you? uhita uhindura imico mbana n'ibiraya hano kandi ibintu urabavugaho niba unabazi urasanga ibyo ndi kuvuga ko ari byo. Uwa mbere Garase, uwa kabiri Korodine, uwa gatatu Korodeta, agenda yakubita satani kuko urimo uwa satani. kane Clemence, uwa gatanu Jacqueline, Oh my God, bro. uwa gatandatu Solange, uwa karindwi Derice, How are you? uwa karindwi Joseline, uwa munani Josiane, uwa cyenda Julienne, uwa cumi Josephine, Manina. uwa cumi n'umwe Jeanne, How are you? uwa cumi na babiri How are you? Julienne, uwa cumi na batatu Magnifique, uwa cumi na kane Ngabire, uwa cumi na gatanu uwa cumi na gatanu ari nawe wa nyuma, ku buryo abantu bose rwose bamuzi, baramuzi bose kandi ni uwa cumi na gatanu numusangamo urasanga ko ibintu nababwiye ari byo. Uwa cumi na gatanu namwe mwamwibwira, mugende kubitekerezamo, andika muri komenti umbwire uwa cumi na gatanu ari nawe wa mbere. Oh guys, nizere ko iyi video yabashimishije. Iyo wagushimishije ikintu ugomba gukora, ugomba gukanda subscribe, like, comment. Wifuza no kuba wabona n'izindi, wakanda kuri iryo zina ryacu rya Kanimba TV kandi dukomeze kubaha video zishimishije. Mwakoze cyane. Niba video yagushimishije wanayisharinga kuri WhatsApp. Murakoze.